أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Cu Abdul Muttalib, o papo uvek lela sine punuko pea. A ov sine taro glavatoria e arapengoro, kote sine problemi ovđala sine terešinel. Emsadva pomožinela sine Muhammed hadi selam, te haljovelo dživdipe taro razna aspektija. Emo pekamberi di kod dve iskušenje, kod dva paripe, le viši sila i sile pojmačalo životu. Ema katar mesaži džiamende ko roditelje i talo. Sikaven tomare maksimen bare bukenge. De važnost tomare čhavenge ko bor lendar očekujnela pe budko dživdipe. Ajdeam are čave ko su Italije obkružime. Ajdeam are čave su Italije obkružime. Ajde su Italije sekiracija mare čavengeri. Amare čave ajde Italo pralare nokružme igricencar. Ki džamija vela dode kođa tave igrice kelel. Dešofto biš beš kanter kelel. Dešofto beš komandanti sine ko vakti pe kamberes koralistam celo armija vodine nasin. A so vela pa mare čencar taj sa bori džala duja rena štete pržinu. Sarije geli terni bori Ramazan. Ušteli sa suspreminela sau iftari. Od kako sai sa suspremingeo iftari, ko kraj bori. Ha mi dajte na trebela nešto? Dikelava imanušne, dikelala. Oja mi čaj trebela, so trebela mi daj, pa onda je zanite di iftari teker. A kakava trebela? Džikaja vela marohali. A carik si cavela meno papo pe camberes coraliselam lecinela pere unuco pea te secolo givdipe. E porano de šupanj de šušov veš to mare papija prandinena samo ne spremna životoske. Onko de šupanj de šušov veš za rabotinena sin. A hajde biš veš panda tarodata džikerela te deli neko adinari ti kol društvoja. Šiša mangelov. Nakena bi berša, nakela o papo o Abdul Muttalib. Prete nakelo papo Abdul Muttalib vikinela pereč have o Ebu Talib. A ako Ebu Talib talo, isto kale Abdullaja, taro jek da, tar jek daj. Diken soznačinela kna vasijeti. Dikena kna soznačinela emane. Kad ja situacija u Abdul Muttalib pe čaveski kakel o evlat. Morona džanglola se po momenti sok kovel sar kovel. Vakela mukava tuke ko emaneti akale čavete vodinele skedi gajli. Ovdjeska vakerla ko emaneti. A kvačlo bizodat. Ema Abdul Muttalib preselinela ko ahireti. So i važno butija karila te haljova. Se koji je tu mendar dužno i talo te spreminel vasijeti. Vasijeti i talo testamenti. Oporuka. Među od vas trebela sar amaneti te muke. Trebela durite muke amaneti koji ti dženaza ka spreminal. I dženaza na nelesno buti. Razno hali si sardelo manuš peri duša. Emo doleske dikela pe poverljivo manuš. Kova so džanela tarakeli lač,
Covaso na netera shirinel avrial. Secoa emanet italo talalen povrzimo imanea. Peygamberi aleyhisselam kavakerel men la emane lehu fe la dine lehu. Kasna ne emaneti. Kojni kerelo emaneti te janel na nele veldo. Se palohaki aleskro talo haku te veldo. Se palohaki aleskro talo haku te reda deskoro te illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Wallahi nare dinjales ki ibadeti te keren emsagia i tahti tomare roditelenge te keren. Dosad na Italiju. Butkere pejgamberi sar soja kla duinaja po ime, ostalo je pejgambera gar spojimo ko dženeti. A tu mašala buzoralo se ti neatut. Muloto pral bërkingja ne bojra ta rokirte shajte hacelo kera, jak halan. Wallahi ko Kurani va kerga. ولا يأكلون في بطونهم إلا نارا. Pejgamberi aleyhisselam akana kwa pokasno kadika kwa kasenel pe ki Medina te kerel hijra. O isto pejgamberi aleyhisselam diko suse emakaja gjuvli nikogash na kerga razlika taro pejgamberi aleyhisselam emtarla kere çhavi. Pejgamberi aleyhisselam duye gjuvlenge paglilok kolengo kilengeri cenaz. O dobor sosine žalosten. I prvo koga muli ronileskeri Hatidža, emi duito koga muljake i Fatima bintu Eser. Koga na kraju dunjaka i Fatima bintu Eser i daja aljaski radijallahu an, o pejgamberi aleyhisselam lično huli sloko kabëri i kalgapi gjubo pejgamberi aleyhisselam pestar kiperi juba pakja kergallo pejgamberi aleyhisselam e magar parongja e Fatima kolakoro kabër. Akaja gjuvli dingjale terbiye pejgamberi aleyhisselam. Akatar so halovaja. Akatar halovaja falalen mate misina ameno mushasyan blam na koker. Na. Kokera çali terbiya, koker savo mileti kejklog, savo porodo kejklog, zavisinela tari daj. I daj tali adjaso dela terbiya e çhavem, se tu sardat nasjan kere po celo dvesjan palibuti. I daj najčesto açola e moj tali adja koja so vospitinele maksimen. Ne slučajno pejgamberi aleyhisselam akariga si kavela me koga birinaja romni koj kovel tuke soka krel. Birino kole gjulja su sila dini imani sodarala taro Allah azze wa jel se adaya gjul kavela dane maksime samo hayri. Isite si kavele bare bukja. Neyse falalen pejgamberi aleyhisselam koker koje butali. Pejgamberi aleyhisselam kerela desh besh osetinela pe nezgodno. Kava kerel omo kako mangava be butite kera je kvas medate pružina. Herli moj evlat dikeli situacije. Leskoro kakva kel o evla soka kere buti po tu diko borsjan, diko bortik nosjan, so šajtu te kere. Akela meka džaf, ovčari tovav, bakrete dikav. Minimalno paregja kano pejgamberi aleyhisselam džavate dikel bakre ovčari tovel ovčari e mekakor. Kja da ja situacija o pejgamberi aleyhisselam kava kerel. Na ne pejgamberi ki dunjaja su
Odori Akugajalo Muhammad Alaihissalam, Asafko bereket. Odori Akugajalo Muhammad Alaihissalam, Asafko bereketi dinga kibu. Çanu dinga te prandinele peygamberesk Alaihissalam. Nane la. Dar ne kıl Allah ne karakyotumen. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.